أنا دكم وجي جم برز نورشان حسين أم دس بيدكن برز نورشان حسين برسا قتي بيرا مرف هر دمي بشتي حفت سالا همو بيكاتين ين سوريا اوه پروژه وکا پروژه خلاصیش خورد بینن گلو اون چاواوش رو ودکن سری دادم باش هفتمین سال وگرا ریوبری خسر یا دموکراتیک یا باکور و رجلات سوریه لحمو گل سوری لحمو گل کرد و گل آزادی خواز لجیهان پیروز دبه راستی جی یعنی ام 7 سال یا ریوبری خسر لپی خود هیلن و 10 سال شورش روجاوای کردستان جی لپی خود هیلن اوه یعنی تی واتیا کو کدا هاتیه داین کو خوینا لسر و خاک هاتیه رجاندن کو تکوشینا آلیه گلن روجاوا و باکور و رجلات سوریه هاتیه داین راستی جی گشتی انجام کی وساکو ام ایدی دنیای دات الناس کرن یعنی تی خویا کرن کو شورش روجاوای کردستان و ریوبری خسر یا کو مدل دموکراسی لرجلات ناوین تمثیل دکه و برانبری شر جهان سیمین یکو ناوند داوی رجلات ناوین و به تایبت جی ناوند هری گرم سوریه بأفقس آستنگی بأفقس دجمناهی بأفقس کمپلوین ناو دولتی کل سر گل کرد به تایبت گل آزادی خوازی براتیا گلان هل بجارتیه بگشتی افقاس کمپلو هاتنه چیکرن افقاس دجمناهی هاتیه چیکرن جعالی دولت جیهانی و جعالی دولت هرمی تایبت دولت تا ترکیه ده هاتیه نشاندان لبلی جی دی سال ریوبری خسر لسر پیامایه و 7 سال دبیرواریا جیهان ده هشتیه کو تکوشینه که او قسمزن هاتیه کرن تاوی کو ریوبری خسر دی گلک قناغن گرینگ را در باس ویا دا گلک یعنی گلک دستکفتی به دست خواستنه و گلک ایشن مزنجی جیان کرنه هنک هرمین مجی داگرکری ندبن داگرکری دولت ترک یا فاشیست دایجی لبل دیسا جی هاتیه خویا کرن به یعنی به الحمو جیهانه و هر کسین گلین کو و دبینن گلکن دوستن کردان د دنیای دا چه بونه کو راستی جی ریوبری خسر خوا اثبات کرد مثلا ام دبیجن جمهوریت مهابات 11 ماهان مال بله د بیرواری گل کرد حیا نهاجی دوام دکه لبله ریوبری خسر او 7 سالن لسر پیامایه هر دچه خفره دکه هر دچه دستکفتین خوا ماینده دکه و یعنی نممکنه وکو گل کرد جی اثبات کریه وکو مدل براتیا گلان یا کل روجاوای کردستان و باکور رجلات سوریه چه بیه اثبات کریه که ایدی نممکنه او ریوبری وری شکاندن وری تک برن. بله برز نورشان حسین آلیه دن هرگاه مروف چقاس دبینه یعنی او پروژه دبی دندکا آواکرنا سیستمک گو ایدی گل بخوا خب بریوه ببن للرجلاتا ناوین یعنی او سیستما دستهلا دارن سیستما یک آل یک سروک یک رنگ یک پارتی دی تک دیچه لی لآلیه دن ایریش گلک ایریش لسر و سیستمه لسر و پروژه تین کرن یعنی مروف دبینی روش بروش لباکر و رجلات سوریه هم دولتا ترک وکی دولت دستهلا دار ایریش آدمن یعنی نها بری هر تشتی مروف المینکا گو بری دروجا یا لتلشایر رودا دن د جنن هفت سروکا شارداری بدست دیسا کومن ظالم هاتن شهید خستن قالوا چما اف ایریش لسر پروژه چما حقاس اف دست هلدار جوی پروژه دا ترسن يعني ما قلت شرط جهان سيامين تكر انها ام د آلوزيه كي جهاني مزن دنا د حمو دولت جهان ده و تايبت اوابو 10-11 سالن
وەکو بناوێ شورشên welatên Ereban û şoreşa Rojavayê Kurdistanê di nav da pêk hatiye. Yanî projeya ku rêveberiya Xweser ji destpêkê de hilbijartiye ya ku dibêje ne aliyê rejîmê yê şofenîst yê desthilatdar yê wek we gotiye sîstema yek partiyê diparêzê û mafê mirovan û mafê gelan têk dibe ne ev hilbijart û ne jî opozisyona ku qaş û bi navê şoreşên rabû û wekû guhertinekê qaş û çêbikê lê belê tiştek çê nekir derveyî terorê derveyî çetetiyê derveyî irtîzaqê derveyî ku xwe spart hêza dîktatorîya dewleta Tirk. Yani ev xeta sêmîn ya ku rêveberiya Xweser temsîl kiriye mirov dikare bêje xeta azadiya gelan e, xeta demokrasiyê bi xwe ye, xeta jiyana azad û jiyana hevpar ya ku dibe çareseriya pirsgirêkên dewletên netewe yên ku li Rojhilata Navîn îdî bûne alozî. Yani niha êrîşên ku hatine ser Bakur Rojhilatê Sûriyê, êrîşên ku destpêkê de mesela em niha bipirsin çima opozisyon wekku opozisyona rejîmê xwe hesêb dike lê belê hemû şerê wê hemû êrîşên wê li ser herêmên rêveberiya Xweser tê kirin, li ser dijminahiya Kurdan û hebûna Kurdan tê kirin. Çima bi vî awayî yani çima rejîm danîna alîkî û şerê rejîmê nakin şerê Kurdan û pêşengtiya wan ya projeya rêveberiya Xweser dikin ji ber ku hêzên herêmî taybet me got dewleta Tirk dibîne ku ev proje heger bi ser ket wê bibe yani çirûskeyeke ji bo pirsgirêka yani çareserkirina pirsgirêkên hemû beşên Kurdistanê yên din taybet Bakurê Kurdistanê taybet Başûrê Kurdistanê ku alozî jiyan dike û bi giştî yani wê mafê Kurda weke dozeke hebûnê wê were parastin û bi taybet jî yani mafê Kurda were parastin û pêkhateyên din yên herêmê jî yê ku zulm û zordarî ji dest dewletên şofînî dewletên faşîst dibînin wê were mafê wan were parastin. Ji bo wê ew qas êrîş li ser me tên kirin. Mesela em heta niha jî rêveberiya Xweser ew qas hêza xwe leşkerî ava kiriye lê belê di çarçoveya parastina rewa da kar kiriye. Tu carî êrîşî tu dera nekiriye. Tu carî yek êrîş ji aliyê rêveberiya Xweser û herêmên Rojavayê Kurdistanê bi aliyê Tirkiye da nehatiye kirin ji bilî di çarçoveya parastina rewa da. Lê belê her tim jî me dîtiye ku dewleta Tirk bi ittifaqên navdewletî, bi ittifaqên herêmî, bi ittifaqên bi rejîmê re her tim êrîşî herêmên rêveberiya Xweser kiriye di encamê da jî di hin ciya da jî encam girt, di hin niha di encamê da Efrîn dagir kiriye, serêka nêgirê Spî dagir kiriye û gelek bajarên din mesela weke Cerablos, weke Ezaz, weke Bab hatiye dagirkirin û bi giştî guhertineke demografîk di wan herêman da tê çêkirin. Ev tê çi wateyê? Tê wateya ku dewleta Tirkiya dagirker giştiye astekê wisa ku yani mafên giştî yên gelan bin pê dike, sûcên şer dike, îdî giştiye astekê ku gerek were darizandin ji aliyê mehkemeyên navdewletî de were darizandin û ev ittifaqên qirêj yên ku bi dewletên mezin re tên çêkirin werin seknandin û bêdengiya cîhanê li hember vê mijara ev qas xeter were yani were şikandin ev bêdengî dawî lê were û guhertinek di yani rewşa giştiya Bakur Rojhilatê Sûriyê çê bibe. Xaladin Briz Bekir Yago